Matthew 5:21-26. Jesus wabla nanda nombon hala mishamin bakuri nombon or saberi. Mashi Moses ya angop chimisinda karen banda sir. Man maningor me wahala. Osmachi maningor me nai chir kotikli ebe wasanli ukwa chir. Hako chir namu sabendua. Osma sanje chihin chi wapkaba ishi nahi. Man maningor me da hom angop chi uwa sir. Karemu wasik kumak bele am mendek sina kuna wolok. Abak chirin kotimu walir. Hobok osma sanje chin mashi kaba menden chi panahi man maningor menda hom angop chi uwasir karemuak os kumak bele am mendek sina kuna wolo chirin magistrate tabakli hakwachir. Hobok osma sanje chihin chimba mir fefar ba ambaramba sinda mamira karem chimba nahi kumak abak hik ikwachir. Karem wasik abui wasilaka ofan chi ukuna chi inahi ofa chi oson alta chi ewa wolo pele kawalas malar chi unda oso wabu chi sirasanak chi sinahi wa ofa oso chi halashi indi chi ma oton ka chi anasawe chi wabhimbi chi bai indik ofan ugbaha raka osmalar chiringa kodik or ebe gunak or banahi chir kolok orin chi heye chi anasawe chi bai wabhimbi chika las abak chi halashinak chirin kodik or ebenak limpanak abak policeman chirin prawuk li ebenda kashi ome chirin amusabendua ya os chi hakba limpawa hom chi hana ya ambu peg indiok higrik talakwa ambu chir.